Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambalimaw aw minu ye Shirifla TV sugandi ka kya kokna funi tayoro ye anga fuli ani wala nyumando ambo kura ya aw ye sanga ani wati belajele kanyina ala fe kisi ani hine ani barka ala ko jidine ni aw kilingela belajele ka sanga ani wati belajele bi wanjulu kene ka ambe mali faba kono nyamana atete bugu anga chogoroba a Sheikh Hama Sise nale almamiye nyamana lada do sansa kafara ana jenyogon kan ubi kene basigi kene mi nube weleli ke kata islamia tabolo koroma femi ye mazabul maliki ani islamia ye be nyogonya minfo ani tegedi nyogoma minfo mungo so ubise ka sabati anga jamana konana uchuga kele na ninga duwo ko ta ko nyeshi anga jamana imani wati na ala bisega be konana bara nu yere bekera ka be juer kalo masa bafla ani muka femi sorola kene konana Shirifla TV togola nini au anga je angu nyamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya nyiningali min nyiningali ke anna wala munkama an ya nin wajulu bele bayanin laben fulakanna yanno Bamako yan an ya jetamine ka laje vraiment geleya bade be an balmawla munum bi fulakan fo parce que fulaw an bi dina min don an bi madhhaba min don no oye madhhaba malikiye o de bi don anga jamana kononan jamana dew munum bey u bela jelen bi hinna nyogonna kanu nyogonde be uni nyogonche silameya min de don ati toro la se hadamadin sima abi mogo sama kana silameya la parce que mogo bi an kanu anga jugula anga jogola ani anga kewaliwla mogo bi do silameya la wa fo silameya yirwara ko sobe be ba don fulaw be kumbe choga min na folo mais bibina annana ye geleya chaman dona fulaw ka kola mo chaman ya malfata munum bi wele fulaw de don ko bi mo faga bi bom do sirawla ka mo faga fo bela jelen ba fo cheli kala site na fulawte bela jelen nyesinen do uma o kumana bon mo ya ke comme fulaw bela jelen may fulaw be ka dina may mais ka soro folo dina tara mogo munum bolo qur'ana tara mogo minum bolo anga jamana kono o ye fulawi abon o dina fana asani yelendo toro sita ka ati toro la se hadama deum ode kama anya laje dadeliti seka kenin ka fo anga wilika jo ka kuma mogo ka famuya ukana bin fulaw ka gwanza ka fo fulaw bela jelen mai ka u toro se uma ka u fa ka ko jugu bela jelen ke ulula ka u boso ka u bien bo ka u duskum bo ka fembeke bon fo wajibe do ambe kuma o kononana anya laje karamo fen wo fen mi ye donitige munum be maliki ka madhhabala munum be malikono anya wele da bela jelenma anya tem di bema bela jelen ka basuke ka laje tem dola ka hakilina do laje akanka minfo tem kononana mogo bi se ka dina famu ya chogamen wada kama karamo bela jelen farala nyonka anya sigininta ka da madhhabi malika no ye imam maliki aleka dina hakili mauka dina dedo aleka madhhabi ya hakili maka madhhabi parce que imam maliki ale qur'ana kumana hakili mauka ale fana beten fen wo fen alakira sallallahu alayhi wa sallama ya minke abi kolosilike alakira ya fenke munkama abi o famuya nasoro halna iya sujudu ba'dani qabla laje ibi famuya maliki ya hakili maye abi fen kolosi ala dun ko qur'ana bi kumani hakili mawye wada kama anya bewele anya temdi bema be kumana ka mogo la famuya silameya ye miye silameya bi minyini adama denfe silameya ti toro fe ati mogo faga fe
ati juguman fe fen wo fen nyuma ye o de islamia parce que islamia na iya jetamine liman ya min ka dogo ka fen juguman bo hadama de ka siraka o de liman ya fitiniye bon na iya la je ka fo ka bom do siraka o ye ko geleman bawye o de kama an ya nin siginin ke karamo chaman kumana do kumana fiqi malika do kumana tauhidika do kumana benka bon mo bela jelen kumana fulakanna pour que mo ka se ka famu yelike o ka se ka to o ka dinana o ya dina min soro u faw uni u baw uni u moke uni fufafu o ka don nin dina de o de chien dalilu be o dina la parce que chaman bi kuma bi ka hadama dew nege ka fo alaf côté kira côté bon fulaw don ubi alafe ubi kira fe na fora ala côté kira côté doron uduskumbi yere yere bon fendu mingi ala ya min fo ani kira ya min fo oti ben juguma ye parce que kira chira hinna ye ka nyesi hadama de bela jelenim o de kama kira ka fen wo fen min ye juguma ye ati bo kira dafe niniti bo kira dafe kuma juguti bo kira dafe fagali kuma minu ye ko jugu ye bela jelenti bo kira dafe parce que kira chira hinna de ka nyesi hadama de o de kama an ya nin sigi bele bele ba nin ke karamo chaman kumana ka mo la famuya mais geleya min be anka kosobe a kola communication fanfelala parce que an ya nyini fanga fe fo fula kanka ke télévision ni radio la pour que mo ka seka sensibiliser ou ka famuya parce que mo ti mununti kodon na mo min kumana u fe doran abitanuye bon and amma ostrade soro fanga fe folo o de kama o geleya ko ni be anka pour que communication ka seka cheri fulakan na debaw ka seka ke fulakan na wajilu ka seka ke fulakan na bela jelen ka seka famu ya ka don ninde alaka dina jelen ye u ka seka famu ya na mo wera nana uma ka fo ala koten wala kira kote na soro ibi ta don it seka do o tigila mo fe bon o de lanyini bere ba mimbe sigini na o de niye na ala sona fana mbina sigi werew ke quartier werew la ni dugu werew la pour que mo ka se ka famu anti sigi bile parce que an ya anga dadeli aya cheli chamanke anti kuma min kama cheli chamanke ara parce que hadama den ti fen kanu fo na delila minna na hadama den delila minna doron abi abakan na be delika kuma min me ka chaya o kuma de be do akun bon aba fo fana abi o kuma kanu abi tuga nofe o da kama an ya lanyini ke ka nin sigi bele ba nin ke pour que ka mo la famu ya vraiment ambi télévision fen wo fen minnana ambi foli di u bela jelema ambi foli di télévision sirfilama ambi foli duma ka u barakada ambi anga nyemo fo no islamia nyemo ye no ya sayyid sharif usman madani haydara amba fo ka wali nyumando ka barakada halisi ambi deme nyini u fe pour que communication ka se ka cheri choga amen ambi ode nyini u fe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lamdi ko lamdi damin ko saabi so min gadi ngal do dental mangal ngal min gadi do ngal doni dental e dow inde bangal mazhabi maliki ko min gadi bamako do ko denno minen dendengal modibabe fulbe wombe ley malibe fu ko sakiti joni ko fu mi den nana haalaji kewdi kalateedi e bangal mazhabi maliki o e modibabe mawbe tutube mazhabi maliki o sabi enen leydi mendi wala fuko andu den sona bangal madhhabi maliko e leymun alsalama ko leydi mendi nanda e alsalama ko yimbe fu torra wala no e leydi mendi kala don jiida alsalama gondo e leydi mendi atan yurmede mo an satti atawan du mojjuki mo an satti tan yewi hoore mo e dow bi adam fuf homo fu ana tinno ana tewta yallan laato bangal mojjo Allah dum woni ko habonto den sakiti jeddi e jennoje e haboji e dow kulle puyde kono ko jeya e bangal mustahabuji na yogaji wana fi yottata ko fe mustahab wakkati fu fitna mun watti ana wara e bangal leydi mendi den dum sabin bini so min noddondiri dendengal modibabe wombe le mazhabi maliki jon en ande wombe le malibe fu min noddondiri min kollondiri hakkille hono ko wodi ko so dum imma ka dum darane ana wawi dum laato ko bonnata bangal aslama ko leydi ndi yimbe be jaati fan donc andude ko tuugi sabi alislame tawdo bammu yo alislame mammu yo alislame mammiti mammu fu yo alislame lobbube so an wi'ama an a tawi abira ma tan a jokki hono dalili wala e ko jokkoda ko den dum sabi bini min noddi modiba be fu min kokki homo fu bangal tem ko widoto e mun wadda daliliji ko hollata dalili bangal mazhab maliko fa alislame en wombe le mazhab bo fi anda wonko tuugi e dow mun
hono alsilamako mo tuugi e dow mum on woni alsilamako lobbo nden no hunde fof ko nani goɗɗum ko haala fof anda projet ngaji yo tewtoɓe banggal kalsiji tan wona banggal alsilamako nden no ɗum sabi mbini min fuu min ndenti mi immi min dari min kokkodiri banggal temŋaji homo fuu wiɗo banggal tem mo hani haalde e mun o fammina banggal alsilama en ɓe sabi neɗɗo fuu mo fammintaki nden no ana heewi yaha e ɗati goɗɗi nden no ko nanata ana haale par ce que mbi ɓi adama hono wowan yiɗata hunde fof ko mbowɗa nande fof ɗum woni ko welete nden no sababu mum min noddi modibaɓe hewɓe won iwɓe segu en won iwɓe ñono en won iwɓe sang en won wonɓe dow Bamako ɗo do jon en ande ɓe fuu ɓe gaɗi basuji ɓe jooɗi ɗoni ñande alan 5 lewru tubako ndu ɗo miside meɗen a tette bugu ñamana ɗo ɗum woni miside Hamma Sise ɗon woni ko modibaɓe fuu kawriti nden no goto fuu hono tem ko hokkako wiɗi laɓɓini fa laaɓi fa jama o fuu faami heɗum woni alsilamako jaati jaati heɗum woni ko alsilamako tewrata ɓi adama hono neɗɗo hani wurdude e banggal alsilami bandum e neɗɗo goɗɗo fuu sabi hande sa ƴeewino arande nde leydi men ndi ndi anda fitna ndi anda torra ndi anda war hoore ndi anda hunde fuu ko waddata e neɗɗo torra nden no ɗum hande anni fa ana wiye jaati kalɗo fuu wi an wala fuu barowo yimɓe sona pullo wala fuu gaɗowo ko boni sona pullo nden no yimɓe fuu kolliti bonanda o e dow pulako woni ko kaalata nden nan wayi hono yimɓe ɓe taskatako sabi arande nde alsilamako o fuu pulako woni ko hemra jande qur'an nde fuu pulako o woni ko hemra taguji lobbi ɗi fuu pulako o woni ko hemra nden no hande so won fitnawel seeɗa waɗi e ley mum foti pulako o fuu nangire e banggal fitnawel pammarel gangel ngel foti pulako o nangire e ngelɗo nden no yimɓe anda pulako ana heddi e alsilamako ko tawi ko ana jokki ɗum do ana yarri ɗum nden no ɗum sabi mbini min paccintani jama o fuu min pammini ɗum heɗum woni kabaru madhabi Malik o haala fa laaɓi fammina alsilama en ɓe fuu belti paami andi wallahi ɗum jaati woni alsilamako gowango sabi kanko annabiyo sallllahu alayhi wa sallam kala kaalowo fuu so wona hono no annabiyo sallllahu alayhi wa sallam haaldata ni nden no haala makko ka wona haala lobba sabi annabiyo sallllahu alayhi wa sallam kanko o neldaɗo banggal hinniya woni ko nelda tagee fo haala lobba woni ko haalata o wona jennowo o wona jeddodirtoyɗo o wona bi'owo yimɓe ko boni nden no kala nde jiiɗama nane gonduɗa e makko fof a yiɗana alsilamako a natan honno wira alsilamako honno ndiyam wayni wala fof ko tunninta ndiyam sona dogirde mum so ndiyam dogi e leydi tunnude tunnan so dogi e leydi laaɓude laaɓa nden no ɓerɗe ɓiɓɓe adama en ɓe ɗum woni leydi banggal alsilamako so alsilamako woni e ɓerɗe laaɓuɗe ceniɗe tan yimɓe fuu muyan alsilamako o natan e muɗum so woni e ɓerɗe tunnuɗe do yimɓe fuu bewan alsilamako o mbañanɗo nden no ɗum woni ko mbiɗen en joɗta ko abada eɗen joppa yimɓe ana bewa alsilamako hono ko moƴƴere wonani ɗum e mum ko ana bewa ɗum ana joppa ɗum nden ɗum sabi mbini so gaɗɗe ngal ɗo kawrital manggal barkingal nden no joni noon tiiɗalla hono ko woni e men en jii hande o pulako woni ko wiyete ko boni ana waɗa kulle goɗɗe nden no en jii banggal communication pulako ana ɓillori banggal communication sabi fulfulde nde yo ɗemgal manggal kaltegal e ley Mali nden noon hanno tawi débatji e waajuji ana waɗa e ley téléji e radio ji banggal fulfulde fa sukaɓe natuɓe hen e alhaaliji bonɗi ɓe fof pammine ɗum woni ko wooɗa ɗum woni ko moƴƴi yalla ana paama lawol lobbol ngol jokka ɗum nden no eɗen mankira ɗon en kalni ɗum laamu leydi ndi en kalni ɗum ɓiɓɓe leydi ndi fuu no balla no hunde nde yalla communication na waɗa e banggal fulfulde nde yalla jama ana wawa famminede fa yoppa ko boni ko nden no jama anda so walla e hunde nde ana wiye hande pulako janggo wiyete bamarankoɓe faɓe janggo wiyete sénéfoɓe faɓete janggo wiyete yimɓe woɓɓe saabi arande ɗum walano e pulako e ley burdaɓe e safarɓe woni ko wonno nden no so en ballay ko boni ko woni ley leydi men no yaltira tan natan leƴƴi goɗɗi ɗi fuu torran nden no ko tewtirten banggal laamu leydi ndi e ɓiɓɓe leydi ndi fuu balla no ɗemgal fulfulde ngal wawata yettinirde kongi alsilamako ɗi no famminira jama o hono ko woni gonga e ley alsilamako o hono jeddi puyɗi e dow kulle banggal mustahabuji nafata ɓiɓɓe adama en fey hunde yo torra woni ko waddanta ɗum en nden no pammina jama o fa faama anda ko nafata ɗum en ko jokka sabi arande leydi ndi fuu hono hakkude tumbuta e jenne moƴƴude banggal alsilamako wala sa wari ɗo a muyata iwde e leydi ndi no ɓerɗe ɓiɓɓe adama en ɓe gayi minen e hoore min jiiliki leyɗe kewɗe min donki yiide honno hakkude tumbuta e jenne worridi nden no hande nokku o anni bonne nden no wajibi immoɗen daroɗenna no mbawɗen wadde fuu ɗiɗo bonandaji yalla ana kaaɗa e laawol foti bonna leydi ndi fuu bonna ɓerɗe ɓiɓɓe adama en ɓe bonna alsilamako muɗum nden no ɗum woni ko jiɗɗen famminde dendegal alsilami en
heɗotoɓe en e banggal radio ji heɗotoɓe en e banggal télé ji nden en calmini sanne sanne télévision meɗen Pinal TV en calminiɓe sanne tinnare maɓɓe ɓe tawdama emen guila nde wakkati o fuɗɗi nde fa nde timmoyi ɗo fo eɓe gondi emen en barkinikiɓe sanne sanne nden fa hande ɗen ñaago Allah Allah yarin télévision o yeeso Allah barkinmo barkina golloɓe e dendegal télévision en calmini du télévision meɗen Sirfila TV nden en calmini hoorejo men mawɗo kanko hoorejo dina alislamaku ɗum woni As-Sayyid Sharif Ousmane Madani Haydara hoorejo bangal groupement leader spirituel musulman Mali kañum e hoorejo bangal ansar en jowti dendengal golloɓe e bangal télévision Sirfila Foudo en barkiniɓe balla ko ɓe balli en e bangal no hunde sakoro fa jama wa famde heɗum woni bangal madhabi Malik o heɗum madhabi Malik o yaata e dow mum heɗum woni kaɓɓe bangal madhabi Malik o en barkinikiɓe e majjum sanne en jettiɓe e eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala to ɗo Allah holle en wakkati goɗɗo kasi sa Allahu du en kebbinan jolle hono ɗe jolle e leydi men ndi yalla oɗo torra no wawa huncitade mbe yafañine awfe flakamɓe law ngo menanga kuma fo bamananana halno ya soroñe flakan dɔ mɛ yan nɔ ne tun bɛ flakan mɛn yɔrɔ fila de la yɔrɔ kelen de la a filanan kɛra yan ye yɔrɔ fɔlɔ ni bɛ ɲɔrɔ ziyara umariya la ne alhaji umaru futi ka ziyara la halwari la ni flakan fɔra ne b'a mɛn n b'a tarjama bamanankan na hɛrɛ min fati rabbani ala ka kɛ de mɛ ni n bɔra halwari kɔnɔ ni kumana fɛ ɲɔrɔn dugu kɔnɔ filakan na n t'a mɛn fila ko tiɲɛ tɛ ko n bɛ filakan mɛn ko mɛ ko n ti sɔn k'a fɔ nka n ye filaw ka kalanden ye parce que Amadu Hadi Tali ka kalanden ye misiri min n'a bɛ fɔ a ma ko Masjid Sheikh Ahmadu Tijani o alimami de ye ne ye a filɛ Mayamugu constitution rurale la n bɛ kɛnɛ min kɔnɔ n ka filakan filanan bɛ yɔrɔ kɛra yan ye Thierno kumanen بين السدل والقبض c'est-à-dire akumane bolo minɛ ani bolo jigin kan ni filakan caman bɛ fo a y'an hakili jigin an ka cɛkɔrɔba la Thierno Sall ala ka hinɛ ala ka ye ale ka tafsiru la hali ni tɛ filakan mɛn n'i y'a ka tafsiru lamɛn i bɛ filakan mɛn donc filakan o ye kan de ye kan min ye jamana in jɔ kabini sanjan kabini Mali kɛra Mali ye fɛn dɔ de daminɛna sisan a ka kan muhadara minnu kɛra yan kumakan minnu fɔra yan a fɔra arabukan ni filakan de la sabu n'a sɛbɛnnen don arabukan na o b'a yɛlɛma ka na filakan na mɛ a ka kan ka fɔ Mali kan bɛɛ la ka da yɔrɔ in yɛrɛ nafa kan n bɛ yan nɔ nin sigiyɔrɔ in na an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ an'an ka alimami n'o y'an ma Sise ale ni anw de bɛ jɛ kelen na. A ka dɔn ko Mali bɛɛ bɛ yan filaw dɔrɔn tɛ yan dɛ Mali bɛɛ de bɛ misiri in kɔnɔ yan bi a fɔlɔ ale ni anw bɛ jɛkulu min na n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tajammu ulama al-qiyadiyyin fi Mali tajammu al-qiyadat al-islamiyya fi Mali hamma ya mɔgɔ de ama ya fondateur de ni a ɲɛmɔgɔ bɛ Cheikh Sharif Ousmane Madani Haydara bolo ama ninnu de y'a sigi groupement de leaders kelen filanan union des jeunes musulmans du Mali IJMA commune 6 bɛɛ ale de y'a ɲɛmɔgɔya kɛ IJMA sigilen an bɛ haut conseil islamique min na bi n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Sharif Ousmane Madani bolo haut conseil kɛrɛfɛ bureau dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko Mu'tamarul Ulama karamɔgɔ 80 de don Mali bɛɛ k'a daminɛ Kaye fo Kidal u ye mɔgɔ 80 de ta dɔnnibagaw la ni dɔnni kuma nana ani diɲɛ ko min nana u ka sigi k'a lajɛ ni min bɛ yen nɔ o k'a fɔ an ma Sise bɛ o bureau la anw ni a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bureau de la donc a ka dɔn ko Mali bɛɛ bɛ yan cɛ min don a cɛ sirilen don ala ko la a cɛ sirilen don filaw ka ko la a cɛ sirilen don Mali ko la. Ala y'o sɛbɛn. Ni cɛ o de kama an ye depuis sɔgɔma ne bɛ yan ni mɔgɔ dɔ la cɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ filakan na i jɔ n ka taa anw tɛ taga ka bɔ an ma ka kɛnɛ kan ka d'a kan an ye kɛnɛ o kɛnɛ sigi n'a taara a kɔnɔ a bɛ to a kɔnɔ fo ka ban donc Sharif Ousmane Madani Haydara ka foli bɛ yan Muhamadi Maki Ba ka foli bɛ yan
Mali silamɛ bɛɛ a bɛ dɔnnibaga fɛn fɛn dɔn a bɛɛ moriduba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ka foli bɛ yan ka kɛ Mali fila bɛɛ ye ka kɛ karamɔgɔba minnu nana kalanden minnu nana nin kɛnɛ kan hafizu minnu bɛ nin kɛnɛ kan u ka dugawu kɛ Mali ye Mali bɛ degun min kɔnɔ a ka bɔ a la Mali bɛ degun min kɔnɔ a degun fɔlɔ mɔgɔ minnu y'a ta o y'an balima filaw de degun min b'a kɔnɔ Ala ka masuliyaba de dira aw ma bi ka fara tɔw kan dɛ parce que muhadara minnu kɛra yan mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka mɔgɔw ja wuli ne b'a fɔ yɔrɔ dɔ ye a fɔ yan ko khawarijiw harakatul khawarijiya c'est-à-dire mɔgɔ minnu maa murutilen minnu nana silamɛya daminɛ na sisan islahatu kura min b'a la o ye afkaru daishiya alladhina indahum afkaru daishiya mɔgɔ minnu ni daishiya hakili bɛ u la daishiya de ye jumɛn ye ni i ma kɛ ne ta la dɔrɔn i bɛ faga de hadihi afkaru daishiya ni ne ta tɛ dɔrɔn c'est-à-dire ni ne ta tɛ dɔrɔn a y'a faga la silamɛya ka bon o ma o dɔnnibagaw y'a bɛɛ fɔ aw ye yan k'a ban taayusu silmi na ustaz kumana kan yan n'o ye cohésion sociale kira ni bɛɛ jɛnna o alakira sallallahu alaihi wa sallam ani bɛɛ balola ɲɔgɔn kan ani yahudiyaw balola ani nazaraw balola ani majusaw balola ɲɔgɔn kan mais dan dɔ de bɛ yen n'i donna an ka dan kɔnɔ an b'a f'i ye non nin t'i ka dan ye kana don yen ni de ye silamɛya ye o de la kira sallallahu alaihi wa sallam ne bɛ n ka kuma surunya k'a bɛn min kan dɔrɔn ni kibaruya ka se cɛri Mali kan bɛɛ la discours minnu kɛra vraiment a k'u kɛ document ye an bɛ se k'a sɔrɔ an balimakɛ bolo cogo min n'o ye Imam Amari Sise an bɛ se ka document ninnu sɔrɔ cogo min na an bɛɛ ka misiriw kɔnɔ an bɛ kuma de an bɛ kutubaw de yɛlɛ an bɛ se ka ninnu kɛ kumakan ye minnu ni u bɛ taa fan bɛɛ fɛ an bɛ radio minnu na an bɛ télévision minnu na an bɛ se k'a jɛnsɛn pour que Mali bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la jamana in kɔnɔ yan nɔ siya min dɔnna ni kalan ye kosɛbɛ siya damadɔw de don a siya fɔlɔ ye filaw de ye i kun kɛ man di ka kunfin ye fila la hali ne b'a ka misi nɔfɛ i b'a sɔrɔ a ka walan sɛbɛnnen bɛ a bolo a bɛ k'a ka misi gɛn a b'a ka kuranɛ kalan wula bɛ taa se tuma min na o y'a sɔrɔ min sɛbɛnna kun a y'o durusi k'o ban a bɛ na karamɔgɔ bɛ sini ta sɛbɛn n'a y'a jɔ misi bɛ bin dun a bɛ misi kɛ a b'i jɔ k'a sɛmɛ a ka bere la a bɛ se k'a ta sisan bisimilahi rahmani rahim ka daminɛ alif lam mim ka taa bila birabil falak birabil nas fitiri bɛ taa se ani misiw bɛ don so. wa ajabu min zalik min ka bon n'o bɛɛ ye fɛnɛ musow olu ka muso kunfin fɛnɛ kun man ca ye u tɛ kuma ka wajulu kɛ kɛnɛ ma. mais u kalannen do so kɔnɔ parce que umahatun sana'an ar-rijal musow de don muso minnu ye cɛbaw dilan fila muso minnu ye cɛbaw dilan Alhaji Umaru Futi baw b'olu la fila muso minnu ye cɛbaw dilan Ahmad Masini a ba b'o la fila musow bɛ dilanni kɛ dɛ o tuma aw man ka to Mali ka ci aw sigilen ɲɛna jahiliw bɛ fɛ ka Mali minɛ ka aw to min kunfinw bɛ fɛ ka Mali ta tiɲɛ k'a tɔgɔ da aw kun aw bɛ min kunfinw mɔgɔ minnu tɛ foyi dɔn dɔnnibagaw sigilen yan bi u ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban e ni Ala cɛ ni mɔgɔ bɛ se ka taa ni siya tɔgɔ ta k'o da i la ka tila ka taa kafiriya wale kɛ ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw tɔɲɔ ka mɔgɔw boson kan nkalon da k'u ye fila ye a y'a kɛ Ala kama a ka nin dɔnni ninnu cɛri sa a sera a k'a yira filakan na k'a yira kɔrɔbɔrɔkan na k'a yira dɔgɔnɔkan na k'a yira bamanankan na ko ni jamana in nahnu nuridu ta'ayishan silmiyan ma'an an bɛ fɛ ka balo ɲɔgɔn kan an tɛ fɛ ka ɲɔgɔn faga kira nana Madina don min na discours bɛ ma o yɔrɔ in ye mɔgɔw ka discours kɔnɔ o de kama n b'a yɔrɔnin fɔ n'o tɛ o y'a bɛɛ fɔ Ala kira bɛ don Madina don min na alayhi afdalu salam wa azka salam a donnen Madina a ye baara fɔlɔ min kɛ o sadi y'o fɔ yan a ye misiri jɔ ka balimaya kala ka fɛngɛw kɛ mais a ka discours min n'a tun bɛna kuma ni diɲɛ bɛɛ sigilen kun don k'a lamɛn ni mɔgɔba bɛ kuma don min na bɛɛ b'i lamɛn
bɛɛ bɛ fɛ k'a dɔn a bɛ na min fɔ mun b'a la tiɲɛ b'a nkalon bɛɛ nana ka n'i jɔ yahudiyaw nana k'u den kɛrɛfɛ kerecɛnw nana k'u den kɛrɛfɛ kafiri kelen minnu bɛ Madina u nana u den kɛrɛfɛ u bɛ fɛ ka kira ka kumakan lamɛn a ka mot fɔlɔ n'o bɔra a da dɔrɔn depuis yen nɔ n'a ka kuma mɛn dɔrɔn an b'an kɔ bugɔ an bɛɛ bɛ taa so ala kira n'ale salawatu wa rabbi wa salamu alayhi ko ayyuhan nas de b'a fɔ ayyuhan nas a m'a fɔ ko a ko de ko aw adamadenw aw adamadenw a m'a fɔ ayyuhal arab a m'a fɔ ayyuhal muslimun a m'a fɔ ya ahla madina a m'a fɔ الذين نصروني أيها الأنصار أما فتي أكو أيها الناس les hommes les hommes أو أنا مديو يهودي أكو moi je sais non mais ne venez à Ramadan d'odi chrétien venez ko ne venez à Ramadan d'odi basic ko Ramadan de Ramadan fara ambe bansigi sisan na ko flaw be tiange ba manon ko ba ka ma fo donc n'a me fait que an bila kira ka ni fikira ka ni falsafa kono ako ayyuhan nas be diplomado anana mu fo aga kuma kɔfɛ ako afshu salama bainakum afshu salama bainakum ayatu aw kabalu laysa salamu mujarrad al-yad ka fɔ ka ɲɔgɔn fo minnu b'a tafsir kete la hadi tafsir khafaf shay ma al-idra yani ka fɔ ko afshu salama bainakum ay ɲɔgɔn fo la ma tɛmɛnen do kan assalam ayatu ne bɛ fɛ ka balo nin fana ka balo n kɛrɛfɛ ne bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ nin fana ka hɛrɛ sɔrɔ n kɛrɛfɛ mais ne ka balo n ka bɛɛ faga la ya akhi afshu salama bainakum ayatu kisi ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a kana ɲɔgɔn faga a kana kɛ ɲɔgɔn sata ye a y'a to a ka balo ɲɔgɔn fɛ ustaz ka thème kun b'o de la cohésion sociale a ye balo ɲɔgɔn fɛ cɛ bɛɛ y'i sigi k'i miiri a nana fɛn filanan min d'a kan a ko wa at'imul jaa'i'a Sise ala k'i sara a ye kini tobi k'a di bɛɛ ma bɛɛ kini dun ka sogo dun k'a di min a kan kira ka kumakan a ko wa at'imul jaa'i'a a ye kɔngɔtɔw la dumuni wa mɔgɔ caman bɛ yan olu mana nin conférence kama koyi u ye jama sigilen a cɛ dumuni bɛ sɔrɔ cɛ jɔ mɔgɔ kana bi tile a fana bi k'i sen bɔ ko tɔw la donc bɛɛ bɛ nin sigi donc a y'a to mɔgɔ ka balo kira ye nin de fɔ wa at'imul jaa'i'a se bɛ minnu ye ça c'est a bɛ fɔ nin ma ko partage quoi nin de ye partage ye dumuni bɛ e bolo i sigi ma i ma an ka silamɛya b'a fɔ laysa minna man bata shab'anan wa jaruhu jaa'i'a ko mɔgɔ tɛ silamɛw dɔ ye mɔgɔ min sira i falen i kɔngɔ e falen don e ye sɛsogo dun k'a dumuni kɛ k'a tɔ bɔn i sigiɲɔgɔn min kɔngɔ b'a la ala kira ko i tɛ silamɛ ɲuman ye donc ko wa at'imu al-jaa'i'a a ye kɔngɔtɔw ladumuni a nana mun fɔ sisan fulaw bɛ min kan c'est très normal kira ka hadisa dɔ de don a ko wasilu arhamakum a ye aw ka balimaya n'a ka sinji a y'a kala a y'a kala aw kana sɔn abada aw ka fara fara mali kɔnɔ kabila min dɔnnen don ni bɛn ye ni ɲɔgɔn minɛ o de ye nin ye o an ma kelen ka weleli kama bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔw bɛ na li silatu rahim ne an ma de ye n wele ni ma na dɔrɔn a bɛ jigin na wa o de tun ye filaya ye fo bamananw b'a fɔ ko ni fila ye n'i ma fila ɲɔgɔn ye k'i kana d'a la i y'a ye o kɔrɔ u bɛnnen de don quoi balimaya de tun bɛ yen lesa yanni fɛn juguman tɛ quoi tamasire ɲuman de don an nana ulama al-adab c'est-à-dire anw fɛ n'an minnu ye kan kalan an b'a ye k'a fɔ ko kuma juguman tɛ n'i ye karisa n'i ma tɔ kelen ye o kɔrɔ u bɛnnen de don n'u bɛnnen tɛ est-ce que u bɛ na ɲɔgɔn fɛ yan donc ko wasilu arhamakum kira ye nin fɔ a nana mun kɛ ka kuma kun cɛ a ko n'a ma ɲa i ye nin bɛɛ kɛ a y'a to aw balola ɲɔgɔn kan a ye dumuni di ɲɔgɔn ma ka dumuni kɛ a tilala k'aw ka balimaya kala wa sallu wa nasu niyam tadkhuluna jannata rabbikum bila hisab ni mɔgɔ bɛ ala fɛ a nan'o fana di mɔgɔ ma n'a bɛ ala fɛ spirituellement a ko sallu wa nasu niyam a ye wuli a ka dugu tilafɛ seli kɛ huna waslatu rijal cɛbaw yɛlɛnna ni dugu tilafɛ seli de
qiyamul layl iti yela bada iti ke ce abada ni te dugu tla be seli ke sumuna ko dron foga dugu de foy mais ni sukura ni sigidinga ni dugu jera tawadima أنا لما أبى سوق جسنا ولا يطلع وكيف تودع من طلب العلا سهر الليالي نبيش بقى تودع يسوق هذا يبيش سينيانادي من ما سينيانادي بقى تودع أنا لا على كاكلين ما دام دون كلا ينفع كنا على نوفه أما سير نوم فقالو كسانتا نومعه يفعل بوشيكا كنتاي يقف بيني نبضنا كأي نومه نما كوي نو مي يفعل كلا كونو نبي على نوفه كلا كده صلوا الناس النيام تدخلون جنة ربكم بلا حساب نبي أرجينا كل نوفه إبى كان بيك مغامة نومي فنقول كأرجينا صار الله كلا كوكو كلا تة ويته جوت لا منا سيبولي كي قالا بليبان نو كلا نيسارا لا هرتو يبى أرجينا كون هالي على تيكون تبو الله كان بيد أرجينا كون أبي يفهم مفهوم جنانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وذكر يا محمد فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جبت الله سبحانه وتعالى كون الجن جون توالي جون يحصل سبي جون كورال أدنى أوفو وانا مجتمع أدنى أوفر عن جون ننو وانا حال جون بي أنا جون تالي باب سبي وام بدو جوني مودي بعد وام بدو جوني يلام دكتور وام مكتبك سبي وام بدو جوني مودي بعد أنا وين هون ملكا فيسوون كدي وتشغل إيرا ننو جوني كم مودي بعد بيدو ياما على العلماء ورثة الأنبياء كم مودي بعد بيدو ياما كم وني روح أن بعد صلى الله عليه وسلم كم بنوني أن بعد هون بنوني بيت هون نهو ناينا بالنا بينا بوتينا جلونا هون بنوني بين هون بنوني بين ده العلم andanggal woni ko be ndoni annabaa be donali be mutakal be donali ben tammare be donali be mbaad be donali be mbeeba ko Allah tegi be donali be so wana andal dona nganga ngal hani gollire hune fu ko talibabe be ngadi so wana gollir andal mun enga hiran yobe hebe cakka modi baade hawru bido jombe lando wande mabbe baake tinno be ngada ko aya qur'an o wi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ana way hono ko hala do ko ni wala ko neddo wadi beydude hendu so wana so wi ama ngara day ko jaltinda ay hukumata ayatin hukumata wala ko neddo wawi heddade halde dudu sabi fu hala sabi jomira do hono ko wi ko wa'tasimu bihablillahi jami'a maana de njodite diina Allah ka dum woni boggol Allah gol ala haali modon on kala nenno hobe kalda yimbe be fu ndentama kaldama fay ko be neddo hawri zamanu be laatu ditto boggol goto be kawruda zamanu be laatu ditto da boggol goto nenno kambe moodi baade be kambe laatoto boggol goto soko woni taggal ko sodo e ley maɓɓe mande ala haali moodi baade be ka ane keddi o yaraga abada taggal ngal ka heddata ko ane yinko ando tinna sabi Allah o moodi baade be darti soni on dartima anno taggal ngal ka yahan taggal mo soni odon keddi odon bi'a dum odon jaraga o jingan o gere abada adna o no worri hande ni iwata dunne tinno modi baade hawruɓe zamanu hande be inde mun en woni e dow adunaru ndu hande be tinno saabe Allah be ndewra be jokkondira be gonda be dalda be jidondira sabi soni kodnago ani heddi hakkunde mabbe abada adna o gasata aljanna du natatake ko saabi sabi nala sallallahu alayhi wa sallam wana o wi'ni en on natata aljanna ko wana ngondino non nala sallallahu alayhi wa sallam on natata aljanna o ko wana ngondino so gondinal wala aljanna natatake annabi sallallahu alayhi wa sallam
ha bisimilla on gonɗinta du ko wana jiɗodiro so ni on jiɗodira fani mbi oɗon gonɗinde nenno ƴeewen sella eɗen gonɗin ƴeewen sella ni sahabaɓe ɓe mbay jooɗade so wiya mobbo mum ko boni e jooɗade so wiya kalemmi mum ko boni e jooɗade so wiya mobbo mani ko haali pene sella noon sahabaɓe ɓe gurruno ƴeewen so ni waɗi sella gilli gaɗi hakkude meɗen so ni waɗi sella gilli gaɗi hakkude meɗen nenno gilli gaɗali de ha koy so gilli gaɗali ne o wi gilli ɗi so ɗi gaɗali aljanna natataki sella ɓe haala nan on ko watta so keɓon gilli ɗina caake salamu hakkude mooɗo oɗo paala tinno enne kono modibaɓe hawruɓe ɗo jamɓe saabi allah ɓe tinnoɓe nangodir hono nden jonde duuyo lamɗo guiɗo annabijo hebbin waɗugol mayre foti nde han hande tan allah andi kawro he kasinno foti nde han hande tan eɗen ñaagui allah kawrindinɗo en ɗo hikka hawrindinɗo mo wuuri e jetti yimɓe ɓe fof e dow kuuɓal e jetti modibaɓe haalɓe ɓe e dow hertagol ko foti haalede ko fof modibaɓe kaali haala gokka ana wayi hono no heddaki toon mais mawdou mo mabbo abbourou haali e mun o ɗum woni jaam yimɓe ɓe guurda kambari yimɓe ana luttodiri faamu banggal diina ɗum no haɗata yimɓe wuurdude faamu banggal diina illa sahabaɓe e hoore muɗum ana luttodiri luttodirgol maɓɓe wana fayi banggal masalaji fiqhiyaji ɗe fayi yoga e masalaji aqiida sahabaɓe a luuri mais arsirama kañum wi ɓiɓɓe adama ɓe kawra kambari a walda e neɗɗo faamu fay so e keefeere arsilama ko wiyayma pawñoɗa e dow makko ƴeewen enen joni kam nodditiɓe arsilamako ɓe hunde fuu welata ɗum e indire kina arsilamako ɓe ƴeewen ko ayaji qur'ana ɗe kalani en ko ƴeewen ko nelaɗo o yettini ko ƴeewen no sahabaɓe ɓe gurduno e modibaɓe moƴƴuɓe caggal sahabaɓe no gurduno hakkude mun en ƴeewen noon gorrenno arsilama ko o fuu hoore e hoore makko fof e dow kawratɗo ɓiɗi illa kalima o kalimatu shahadati narateɗo diina o la ilaha illa llahu muhammadun rasulullahi o kalima o woni mo allah jappi naatowo diina fuu o danejo o ɓalejo o debbo o gorko ko o woni e siifu ko o woni e noone fuu allah wiyay gooto fuu narra arsilama ko kira on ɗon kalima ko narrumi ko narra ɗum ko goɗɗo o narri ko narren ɗum o ɗum waɗi ɗum kina fa larɗon e gooto fa larɗon e gooto o ɗum saabi so allah wi nelaɗo o mbiyaɓe naatowo diina fof narra kalima maniɓe caggal shahada la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullahi caggal majjum juulde allah farri e dow nelaɗo o juule ɗe yoɗe joyino annabajo yettiniɗe yimɓe ɓe fof farillaji joyi farillaji joyi ɗi farilla juuleteɗo nayyi o farilla juuleteɗo tati o e farilla juuleteɗo ɗiɗi o no o wi mi waɗa min ni noon o wi gaɗa an noon o wi goɗɗo kase waɗa fay goto foti ɓuyta fay goto foti ɓeyda o wi waɗare cuuɗi ɗum cuuɗi ɗi jehen to min ɓalejo o an danejo o min kaalo fulfulde o kaalo haala goɗɗo gokka fuu jehen to kawroyen to juulen to ko waɗi de fa hono no gaɗanmi so a waɗi noon min du no gaɗata ni mi waɗi noon e nandi alhaali ga dowga ɓerɗe men ɗe tinno nandane mbawen wuurdude ko paamuɗa ko ko tawa min mi faamayi ko min paami ko tawa an a faamayi ko ƴeewen ɗon nokkuji yeela eɗe jeeya e zaati diinana yala ɗe jeeyaka e zaati diina sabi zina zaati jogi huunde maniri ana harmi huunde maniri yo waaji ɗe kuɗɗeje neɗɗo yoppata saabi neɗɗo mais huunde maniri yo sunna huunde maniri yo mustahabu nduken fa ceeren fa joppen ayewo mo jomiraɗo tawɗo wi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu o wi nangon diina makko ka o fuu nangue diina makko ka on fuu debbo gorko suko mawɗo danejo ɓalejo nanguede tinno ɗon foti ceero o yarata o yarata tinno ɗon foti ga ɗon so gaɗi noon ko woni e keera ko ɗum rimata hakkude mooɗo jennodiral e fiiride e war hoore e bonnodirgol leydi e bonnodirgol jawdi fuu wara rima hakkude mooɗo caggal ceera fo ala kullin ko woni diina ko wajibi e ko harmi ko wajibi ko nelaɗo yettini golle ko harmi ko nelaɗo o yettini yoppe caggal majjum ko heddi fuu wala janta e zaati diina wala e mbi hunde mawde waɗata wakkati fof kande waɗi fof duuɓi watta tawe ana jante nenno nde jonde duuɓi ene jante so allah guiɗa annabijo o jaaɓi e mo allah wurni so junni balɗe fof hawray nenno modibaɓe hawri tiɓɓe ɗo ɓe
en ngala hono maɓɓe ley mali hannde albarka allah en ngala hono maɓɓe ley mali hannde albarka allah moodi baaɓe mali ɓe fof ana kawriti ɗo hannde hono ɓe jokketen ko mbi ɓe tuugi ɗen konnguli muɗum e ngala hono maɓɓe albarka allah kamɓe kawriti ɗo hannde nenno ɓe pammini en ko allah muuyi ɓe pammine en yo laaɗo hokku en faamude yo laaɗo hokku en nanngude yo allah hokku en jaɓude alhamdulillah barkeji annabijo e nenno alpha hamma sisé alhaji almami e alpha mouhtara ba alhaji almami e dow teddengal maɓɓe e barkeji maɓɓe nenno kañum waɗi o surfacement kañum fuɗɗi o golle nenno ɓe ɓooyidu eɓe golla ɗi golleji ley nenno ƴon fuɗɗata dobdu neɗɗo alowara fa ɓama giifo fof sina yonka taf nden ɓe heɓata giifo o nde heɓata forcé o ndenno kamɓe ɓe ɓami eɓe ƴoñƴa hannde ka alhamdoulillahi hannde ka bittese jaati ɓe ɓami sabi koɓe kawrini hannde ko albarka allah nenno teddengal meɗen en fof hono no ɓe mbirini en fof en poti e golle o kala tawaɗo ana wawi jawdi tawaɗo ana wawi jande ko allah tawa homo fuu ko wawi ɓamen juuɗe men paabodire e maɓɓe fa golle men o yaara yeeso ɓamen juuɗe paabodire e maɓɓe bawɗo jawdi bawɗo ɗengal homno barakala en ni homo fof ko allah wawni ɗum a faami homo fof paabodire e maɓɓe nden no paaboɗen hoore men wona kamɓe noon hoore men paabude ɓe sabi koɓe kaɓonto koɓe tawtata ko so allah hokkiɓe ɗum fof enen fuu ɗum nafata a faami nden no fa paamen diina meɗen ɗum ko hawlini en ɗo paamen anden ko jokkuɗen ko pay ɗum woni koɓe daarata ɗum woni koɓe kaɓonto gila wona hannde fa hannde ka alhamdulillahi ɗum yettike ɗo nden no ɗo wittese o woni ɗo hannde ka fa hannde ɗe ñaagi allah yo allah faabo allah juutno hono mayre o heddi kadi soko woni mbaɓe kaali ko ko wala ko mbawi ɓeydede ana seeɗa ka ɓeyde nanguɗuɗa ko ɓeyde hono masabu kalten haala mum gila weeti fa joni o jannguɗo ɓe jangga fof no andi titre makko sabi ko saabi piɗɗo fof ɗo tawi inde makko yetta ɗom haaɗi ɗo bata ɗum ka ɗande walla ka meere leydi men ndi ɗo diina tawɗen ka ɗo fof en jiiriɓen on jeeyi fay nokku ɓuri leydi men ndi moƴƴude gikkuɗe moƴƴodirde ay goto yiyaani ɗum ne ana holla leydi ndi ka diina wonno mum ka diina politique al moƴƴu ko fayir makko yaaɓano nokkude ɗum neɗɗo sikki tigi ana wayta makko laato ana jarribi joom ɗum ni mbawi ɓeydo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala ata ele hadisa ɓisto yimɓe taton e annabijo janten en ele hadisaji men celluɗe wari e nokkude danna heewi gorko wunɗo e ceppaɗo e tusiɗo hoore neno le ɓen ɗo yimɓe allah miri e maɓɓe malaikanta e ngara nuraɗo malaika ko yeeyi e maɓɓe yeeyi e bunɗo lambiɓe yalla ko jiɗɗa moyimi hewde hiide hande o wi cappaɗo ne moymi sella o wi dusiɗo ne moy ko woni ko kono fof mo ñaagi allah allah ittuɓe muɗum haari ko yiɗi e jawdi ɗum mo ñaagi kono ɗum mo hocci mo wiya allah barki allah waɗi hen barki kono fof ko wakka ko dokkaɗo ndeloɗo heewi heɓi cefe dokkaɗo nayi heɓi cefe dokkaɗo ɗon heɓi cefe ngawanade jantade wakkatude no illiri e ley ɗum nde o wattu e maɓɓe jarribaɗe mo warti e maɓɓe mo wari e ceppaɗo on yettade allah e moƴƴere nde allah hocci ɗum nde fenni feyi kanko woni sababu mum walla fenni feyi jawdi ndi yo keyri wiyi ndi yo tawandi tawɗo bamum tawɗo bamum o wi so a perɗe allah warakiri ton bona moye e dusiɗo hoore oɗo kasari ko hono tan jo yanki e moƴƴere allah moye e bunɗo o yo wallahi bunɗo gonnomi so allah heddi ɗum jiiɗa ko jiiɗa ɗo ko kala ko haajuma woɗi hen ba ko jiɗɗa fof ɗon hen andade kala ko fasin jiɗɗa hen so a yettiɗo mi yettittama ɗum abadu ɗum a suɓata ko nde hunde sino yokkude e ɓamde o wittiɗo e jawdi ma on jarribaɓe allah yerrike ema an allah tikki e ɓeeto nden no kanko o wona nuraɗo mo wona malika ka mo haalanama ɗe jenne woodine mo allah yerri waɗa jenne woodine mo haalanama ɓeeɗo yo halkiɓe mo wona nuraɗo mo wona no mbiya ɗum waɗi
annabijo jaltini neɗɗo goɗɗo immiki e ngendiyaade salminoyde sakiki mum nokku goɗɗo annabi maɗe kanke heɓon e laawol ngol maɗe kanke heɓimo e laawol o yettima oɗo ndendiɗamo nokku mañire nokku moƴƴere heɓo mani ƴeewolen mo yala mum fof moƴƴere nde jogiɗa ne jahata so gaɗanama ɗo warani ɗiɗimo sabi andani mo wiya ay Allah mo jiɗirɗamo saabu mum o on anda neli kadi e maadi ana illa ngana ɗo moƴƴo amen oɗo wona ngal o annabaji o heɓi o haaldi e maɓɓe kamo yiidi e mum mo haaldi mo haalni mo martaba makko to anda aya banggal hono mo waɗɗo Maliki o nden deftere on kaali haala muɗum hono moɗi baɓɓe deftere nde wiyama ko a hammumo Allah faati hono mayre wala e deftere makko ko Imam Malik Imam Shafi'i wi ma zahara ala al ardi kitabun ba'da kitabillahi asahhu min kitabi Malik o wi deftere wala e dow addunaru ndu hono sellude fa foti deftere Imam Malik nena waɗi riwaya goɗo aksaru sawaban hono mayre jogade hono banggal hono sawab tawi ko filla e muɗum ko yo haqiqa non ɗon ɓi adama hiɓɓata ka kayre sawabu mayre wala satti hewde sanne sanne kono noon ɗo wi hono mayre nafude wala e jama e deftere ɗum saabi kanko Imamu Bukhari o wi asahul asanidi kulliha Malik annafi an ibn Umar aya Imamul Bukhari nde watta fa fillo o waɗa deftere muɗum nde deftere mo waɗɗa Maliki nde manama o eewi nenno o wi hono Imam Malik no naggirta hadisa ni hono mo sellude fu wala hadisa fu o heɓani manama celluɗo fa foti hono mo hadisa mo Maliki filli iwde e naafi iwde e Ibnu Umar hono mo wala ɗum saabi ɗiɗo hadisaji o wiɗi silsila azhab ayo manama ɗo woni caɗaɗon jendi ndeno kanko mazhab Maliki o omo jeeya e mazhabaji manama ɓurɗi fu andude hono ko diina ka fanora diina ka fandorama banggal kulle joyi an nafsu manama wonki maki ki reeno fati itte sabi Allah subhanahu wa ta'ala kanko mahi ɓi adama nena omo harmini neɗɗo wurjina maari makko nena wonki ki heddo caggal mum haqqul haqqille o manama heddo ɓi adama sa a wala haqqille tawi terɗe tan wala ko nafata honno caggal mum a diino o ɗum kañum ɗum heddo diina maɗa kañe irdu maɗa na ardu maɗa darde maɗa kañe dambe maɗa honno ndu almalu jawri maɗa ɗiɗo fof manama so a jangi mazhaba o tawa ɗi fu ine ndena sanne sanne ele mazhaba aya sakiraɓe ko jiɗɗen hono sakitoraɓe kanko Qadi Iyad o haali e nde deftere makko tartibul madalib o wi in sarafa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam min ghazwati kaza wa kaza o haali e deftere nde wiima o wi annabi sallllahu alayhi wa sallam yeehi ngal ɗo orgal warti hinde mani wara hinde mani heddi e ko nandi e muɗum o wi ɗo Madina ɗo ana foti ujunaji sappo sahaba ko maayi ɗo Madina ɗo woɓɓe kasen ɓe cankitiki e ley gelle goɗɗe kasen o wi fa ayyuhum ahara an yutabaa wa yuhaza bi qawli man mata indahum sallllahu alayhi wa sallam wa ashabu allazina zakartu aw mata indahum wahidun aw isnayn min ashabi nabi sallllahu alayhi wa sallam o wi joni sa ƴeewi yalla homo hen ɓuuri hande jokkede e mboɗi baɓɓe yalla madinankoɓe ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam maayi e junngo muɗum wiyamde o mayanode ana foti ujunaji nogay sahaba ko wonnoɗo yalla ɓe o maayi e junngo mum ɓe kaani jokkede na ko mbi ko ɗum haani jokkede na sahaba goto na ɗiɗon ƴiwɓe Madina so jeehi nokkuji goɗɗe kasen Iraq ɗe na jeehi Saoudi e na jeehi Cham en so maayoyi toon o maayi caggal muɗum ɓe anda ɗum hono ko sakiti e golleji makko yalla ɓe o maayi e junngo mum ɓe ko mbi ko ɗum haani jokkede na gadduɗa hadisa goɗɗo kasen ittaɗo fa Iraq na ittaɗo Misra na ittaɗo leydi gondi yalla homo hen ɓuri haani jokkede ɓe o maayi e junngo mum ɓe sabi yo ujunaji noon ɗo ɓen andi ɗum hono ko sakiti e golle makko ma dama kanko omo wuuri fo ayaji ɗi ane jippo kono ko so oɗo aya gollirama ana wawi hitande duuɓi ɗiɗi goɗɗo kasen jippo manama immina oto aya neno ma dama honno modi fof kanko mazhab makko kanko mazhab jawheri noon manama yimɓe hewɓe nangi e yimɓe hewɓe ɓeeɗo nangi e yimɓe hewɓe ɓeeɗo nangi e yimɓe hewɓe neno sakiraɓe ala kullani no mbirɗen ni ayo wakkatu o ana faaɗiɗe en sanne en mbawa haalde hono ko jiɗɗen ko fof ko o ko ono ɓikkoye adama wattaji hawrata en fuu en jangguɓe en joyi e mazhabuji kina tawe ana hormiti mazhabu an on nde mazhabu ma on yiwɗa woni goa min ɗumina hormiti mazhabu ma on nde mo an on woni ko yiɓmin woni goa e wurdan fa adna immo e habta sabi an ɗum no famɗa min du haya so ɗum no famɗa jokku min do hay ɓuuɗu woni ko fammi haya andu jokku ko famɗa o est ce que ene haɓa
hay ɗum ɗon on kala pelle aduna ɗen fof neɗɗo no waawi heɓde ɗum ɗo e muɗum ko faamuɗa on jokku ɗum min du ko faammi on jokka ɗum golliden jaago golliden dewle golliden ko heddi on fof yalla jaɓina fuu no jaɓa waade e dow ɗum ɗon jonno hono mazhabu artiriɗo mo wiiɗe mazhabu hasawiya mazhabu mo jassima ɗum woni karramiyankoɓe ɓe ɓen ɗon ɓen mazhabu on ne wonno ne o immi fuu o fiyeten fa o yaha giyaɗo on modifiyeji naati e makko ɗum noon saabi o waɗata wajjuhu gooto sina ɗum artiɓe maɓɓe ɓen fayi gooto contre sufiyankaɓe waɗa e mum fayi gooto fennowo kibaru karamatude awliyaɗi waɗa e maɓɓe iwde hooreje maɓɓe karramiyanke on fa wardete ibnu taymiya juufi fayi gooto waɗa fennowo nelle te bangal kaɓɓe ɗen toon woni ko ɗum boniri kaɓɓe ɗen bane woni ko boniri aywa hunde fuu du ɓura kawral alsilame en yimɓe bani adama ɓe ɓe fof rewrinde ɓe wakkati nde bone woodi sabi allah subhanahu wa taala on yaran en le qur'an la hayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna annas o wi aw islahin bayna annas o wiya bayna almuslimin o wiya bayna almu'minin nanno mo wellitinɓe e mana jam moƴƴinde hakkude yimɓe ɗum hunde mawde noon fa allah wi kala garuɗo ɗum saabi muɗum kañum fof mbarjade mawde ana woodi nokku muɗum no wala golle ɓurɗo oɗo golle ka feetu wona haalɗo leydi meɗen ndi jiiɓi so yetti hannde khilafuji gonɗi hakkude moodi ɓaɓe e hakkude hoddiɓe e hakkude yimɓe fof nden no andena tan wiide hayso yimɓe gana julɓe sa nani ɓe kadi immade so yaha moƴƴina hakkude maɓɓe tan a naati ley oɗo aya wona haala soɓe julɓe kam nden no gondal lobbal hakkude alsilame e hakkude yimɓe so wiyama bani adama tan timmi ɗum ɗo allah sappani ko e nde qur'an o wi la yanhakum allahu an alladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin aywa allah wi heferɓe ɓe kaɓirani e moɗon saaɓe diina moɗon yaltinaɓe on cuuɗi moɗon min allah wi ngoɗon nan e ɓeɗo moƴƴinon nan hakkude muɗum fama badul muslimin a so khilafu ka gonɗo hakkude alsilame e kefero ka ɓuuri mawnude fa so a rimimo o laatde kefero so a maayo ontama an ɗo ka ɗo khilafu ka haaɗiri ka allah wi gonde gondal lobbal de alsilame hono maɗa wawa gonde gondal makko lobbal sa wonde makko fof o bidanki walla on mbawa wonde makko o wahabiyanki ɗum yo famuji bonɗi tan addande sarde muɗum e laamde ittu ɗum e meɗe e darde allah ɗo tan woni haala ka mi fawa ɗum e dow haalaji modi baɓe meɗen ɓe kasen du wonɓe ɗo enne maɓɓe modi baɓe wonɓe ɗo hannden ɓe modi baɓe pulako o hasatan wala ko ɓuuri hawruɓe ɗo ennema hannden ɓe les zamanu meɗen ɓe ƴeewa so allah subhanahu wa taala o wiyani en zakkir in nafaati dhicra miccintin wakkati no miccintingol nafata walla ɗo foti nafa ɗo goɗo wasude haalde hunde ko nafata e wakkati mo nafata e kalna neɗɗo moɗum nafata hunde fuu ko wari e zamanu fuu kanjum woni ko haali immanede so darani hande wala fuu ɗo gonɗe sa nani neɗɗo wasama hollama diina fuu teyo caggal mum no ɓuuɓi en fof hakkillaji meɗen ko immi ko fotno hande alsilaɓe en ɓe fof immo fewta darta deeƴere no alsilaɓe en ɓe eno julɓe eno yimɓe ɓe fof no mbawata worrude e kisedam e ley jolle muɗum en ɗum kon ɗum won ko haaɗe tawe tafo eɗe immo eɗen dar sabi wonkiji bani adama en ɓe ana wayi e nder alsilama ko honno appel wayi e téléphone so appel waɗi ko tawɗuma fof o taƴat ɗum mo naata sabi ɗum o warra saɗe muɗum nden no fewi hunde ɓuura rende wonjiɗi alsilame en ɓe e jawle muɗum en a faami e diina muɗum foti wakkati nde fitna wadde hewti ɓen alhamdulillah rabbil alamin an balima aw minu matarafale me Shrifla TV jabaranna ni wati na mali kono ani mali koka anga fole ani wala nyimando halibi ambo kura ya awye ka fo aw nyana nin kunye aw nyi nyamana atete bugu konana anga imam Sheikh Hama Sise aleka misri konana kena min sigira ana jenyogon fe ni nga welel ke kata islamia tabulu koro mano de mazhabul maliki ani islamia welel ke kata beni ani tegadi nyogoma mimma mungo so biseka sabati anga jamana konana ni nga duo don ta ko nyashi
anga jamana fana a bɛ se ka basigi cogo min na kan bɛɛ ani cɛ bɛn o bɛ se ka sabati cogo min na jamana kɔnɔna na ani an ka du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni kun y'an ye o kɛnɛ de kan ka deli Ala fɛ bilasiralikan minnu dira an karamɔgɔw fɛ a mɛnni ani k'a taga baara kɛ Ala k'o nɔgɔya ni silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye an ka jamana Ala ka basigi Ala ka fitinɛ duga ka bɔ a kɔnɔna na bana jugu min carilen bɛ diɲɛ ɲɛfɛ nin waati in na an bɛ Ala deli Ala ka bana in kɔrɔta ka bɔ an ka Ala ka gɛlɛya ninnu Ala ka bɛɛ lajɛlen kɔrɔta k'a fɔ aw ɲɛna nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛn sigida nata shukran lakum hayakumullah. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya